Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi muri Kongo mu mpera z'ukwezi gushize yashyikirije inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko urimo ingingo yo kubuza abahoze mu mitwe y'inyeshyamba kwinjira mu ngabo zo mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa n'ubutabera. Trésor Lutala Mutiki uhagarariye inteko muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko iryo tegeko ryaba igisubizo ku bibazo by'umutekano n'inyeshyamba biba bigaruka muri iki gihugu kandi rigaca kudahana kuva ku masezerano na Sani City muri Afurika y'Epfo 2002 hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro yarimo RCD Ruhankunda na MRC ya Jean Pierre Bemba. Kwinjiza bamwe mu bagize imitwe y'inyeshyamba mu ngabo no muri leta ni kimwe mu bisubizo byagiye byifashishwa mu guhagarika intambara zagiye zaduka hagati ya leta n'imitwe y'inyeshyamba kenshi mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi benshi mu bagize igisirikare na leta ya Kongo bahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye mbere y'uko iyo mitwe yumvikana na leta. Bamwe babona ko igikorwa nk'icyo gishobora kuba mu bisubizo mu ntambara iri hagati ya leta n'inyeshyamba za M23. Mutiki avuga ko iryo tegeko ashaka ko ritorwa rizabuza abahoze mu nyeshyamba kwinjira mu nzego za leta z'ibiro bya perezida, inteko ishinga amategeko, guverinoma, ubucamanza, FRDC, igipolisi, iperereza n'ibiro by'abinjira n'abasohoka. Mu nyandiko y'umushinga w'itegeko rya inteko Mutiki agira ati iyo mitwe y'inyeshyamba nta kibimaze uretse gushabwa abantu umugati w'ubutegetsi. Uwo mushinga w'itegeko uvuga ko bahoze mu nyeshyamba mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe bagomba kubanza kugezwa imbere y'ubucamanza. Kuva mu myaka irenga 30 ishize Kongo Kinshasa yasheshwe n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro cyane cyane mu gice cy'Uburasirazuba aho roni baruri imitwe y'inyeshyamba irenga 100 yitwara gisirikare. Imwe muri iyo mitwe yahuriye mu ihuriro ryitwa Azanye ishyigikiwe na Leta kandi rifatanya igisirikare kurwanya imitwe ya M23. Kinshasa yavuze gufashwa n'u Rwanda, leta y'u Rwanda ikabihakana. Uyu mushinga w'itegeko wa Mutiki ugendeye kandi ku cyifuzo cy'inteko ishinga amategeko ya Kongo 2022 cyasabaga kubuza kwinjiza mu nzego za leta bahoze mu mutwe w'iterabwoba. Icyo gihe Perezida Kidi yashimangiraga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba kandi ko leta y'u Rwanda n'uwo mutwe ariwe yaciye umurongo utukura. Ibyo nyuma byaje guhinduka, ariko muri iki cyumweru biteganyijwe ko uruhande rwa leta ya Kongo na FC M23 bongera gusubukura ibiganiro muri Karere ngo bakomeze gushaka uko bagera ku masezerano n'amahoro. Ibinyamakuru byo muri Kongo byavuze ko abadepite b'ishyaka riri ku butegetsi rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko bashyigikiye umushinga w'itegeko mugenzi wabo Lutala Mutiki kandi ko ari amahirwe ko ushobora kuzemerwa ugahinduka itegeko. Naho umugaba w'amakuru w'abarwanyi b'urugomo n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa General Major Sultani Makenga yashimangiye ko afite intego yo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Ubu butumwa yabuhaye abarwanyi bashya barenga 9,000 bari bamaze amezi batorezwa mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Canzu muri teritwari ya Rucu muri Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 1 Ukwakira uyu mwaka. General Makenga avuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwasenye igihugu, kwica abaturage bazi ubwoko bwabo, abandi barahunga ati n'impamvu M23 yarise yahagurutse kugira ngo ikore ubutegetsi bubi izana impinduka mu gihugu cyacu. Uyu murwanyi yamenyesheje abarwanyi bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba bakoze akazi gakomeye, abamenyesha ko nibatangira akazi bazifatanya kugira ngo bagere ku ntego yo gukuraho ubutegetsi bubi buriho. Igihugu cyacu gikeneye kubohorwa, abanyekongo bakeneye kubohorwa kandi iyo ni intego ya M23 yarise n'ihuriro turimo rya FC. Perezida Kidi nawe ubwo yaganiraga n'urubyiruko Kinshasa tariki ya Ukwakira yagaragaje ko afite intego yo kwisubiza ibice byafashwe n'urwa FC M23 biri mu mujyi wa Goma, Bukavu, ibyo muri teritwari ya Rucu na Masisi akongera akabyubaka. Muri ubwo butumwa yageneye abatuye muri ibi bice Shidi yaravuze ati mu gihe ubutaka bwanyu buzabuhowe tuzatangira gahunda ya ngombwa yo kongera kubaka no gutunganya imihanda, amashuri, ibigo nderabuzima, tubageze ingufu na serivisi z'ikoranabuhanga. Impande zombi zifite izi ntego mu gihe leta ya Katari ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo izumvikanishe hashingiye ku mahame yashyizweho umukono tariki ya 29 Nyakanga yitezweho kuzifasha kugera ku mahoro arambye. Nubwo hari gahunda y'amahoro ya Katari, impande zombi zikomeje kwitegura intambara karundura binyuze mu kwaka ubushobozi bushingiye ku kongerera abasirikare n'abarwanyi intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Naravu muri Kongo Kinshasa mubwire ko umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu Yves Buderama Kanga yamaganye bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu yo gutangaza amagambo arimo ivangura n'urwango, aho yasabye abaganga gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwivugana abayobozi b'ibiro bya M23 no mu miryango yabo. Ibi yabivugiye mu kiganiro cya Leta cyatangijwe Minisitiri w'itangazamakuru akora umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, aho Budera yasabye abaganga kutavura abantu bose bafite abahura n'umutwe wa M23 ndetse ibyangombwa bakabica. Ibi byavuzwe na Budera byateje impungenge zikomeye ku miryango yita ku buzima, ivuga ko izo mvugo zishobora gutuma ivangura mu mavuriro rihinduka intwaro y'intambara kandi abaganga ari abantu barahiye ko batagomba gukora ivangura iryo ari ryo yose. Abasengura bagaragaje ko bitari amagambo y'impanuka ahubwo ko biri mu murongo leta ya Kongo yo gukomeza gukwirakwiza imvugo z'urwango zigamije kwangisha abaturage mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamuryango wa FC M23 by'umwihariko ihereye ku bakora imyuga itandukanye harimo n'abaganga. Mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo hari ubuhamya bwagiye butangwa bwerekana ko abatutsi bo muri Kongo batangiye kwanga kuvurwa ku mavuriro amwe n'amwe kubera imvugo z'urwango n'ivangura zishingiye ku moko zagiye zikwirakwizwa. Imiryango y'uburenganzira bwa muntu sosiyete civile Kinshasa n'Igoma
byasabye ko guverinoma ya Kongo yamagana mu magambo ku mugaragaro ndetse ko budarakwiye gukurikiranwa mu byo yatangaje mu icyo kiganiro cyanyuze kuri RTNC. Iyo miryango igaragaza ko guverinoma igomba kugaragaza ko buri munyekongo yawe ku ruhande rwa leta cyangwa se utari ku ruhande rwayo bafite uburenganzira bungana bwo kuvurwa no kwitabwaho bagahabwa serivisi z'ubuvuzi. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Kongo Bruno Lemari kwiserutse kwamagana imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa muri icyo gihugu, ashimangira ko zigamije gusenya aho kubaka. Ati imvugo z'urwango zikomeza kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi mu miryango ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zikunze kwintandura ivangura no kwangiza ubumwe. Ibi bitera amakimbirane kandi bishobora gusenya no kubangamira ubumwe n'ubwiyunge igihugu gikomeje gushaka kugeraho. Biroroshye cyane gusenya kuruta kubaka. Kubw'ibyo ntahamagariye buri wese guhagurukira iki kibazo, dutinyuke gutega amatwi abandi, tubane neza n'abo dufite ibyo dutandukaniyeho. Yasabye buri wese kwitondera amagambo bakoresha kuko ashobora gusenya ndetse no guhitamo ibikorwa by'ubunga abaturage bo kwibanda ku bibatanya. Imvugo z'urwango zatangiye gukwirakwizwa cyane muri Kongo Kinshasa nyuma y'uko umutwe M23 uharanira ko uburenganzira bw'abatutsi b'abanyekongo b'ururimi rw'ikinyarwanda bubahirizwa buba imirwano. Bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu ntibatinya kugaragaza abaturage nk'abatari abenegihugu, ahubwo bakabita abanyarwanda kubera ururimi bavuga. Byanatumye abanyekongo ubwo babona nk'abanzi. Hari amashusho agiye agaragara mu bihe bishize y'abaturage bagaragaza ko umututsi ari umwanzi w'igihugu ndetse nabo bayafataga bari kubagirira nabi mu buryo bwa kinyamaswa. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika Mariko Senateri w'Republican John Kennedy yashinje bagenzi b'Abademokarate kongera igihe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze yarahagaritse imirimo ibizwi nka shutdown, basaba ko hasubizwa miliyoni nyinshi z'amadolari yo gutera inkunga gahunda z'abaryama n'abahuje ibitsina n'abihinduje igitsina muri Uganda no mu burengerazuba bwa Barika. Mu mpaka zerekana uburyo imfashanyo zari zigenewe amahanga zazanye amacakubiri hagati y'amashyaka abiri hari ubutegetsi Washington. Kennedy yavugiye muri Sena ko Abademokarate wewe n'uhagarariye New York Alexandria Ocasio-Cortez bitambitse umushinga w'itegeko ry'amafaranga asabwa mu ngengo y'imari kugeza iyo nkunga isubijweho. Ati miliyoni 4.2 z'amadolari twayakuyemo. Umudepite n'ishami rya gisosiyaliste ry'ishyaka ryabo bavuga ko tugomba kuyasubizaho mbere y'uko bafungura guverinoma. Yakomeje agira ati mu mafaranga y'abaryama n'abahuje ibitsina, ni ukuvuga abagay n'abarezibiyene, abaryama n'ibitsina byombi cyangwa se bisexual, abihinduje igitsina transgender bo mu burengerazuba bwa Barika na Uganda. Ihagarikwa ry'imirimo ya guverinoma ya Amerika ryinjiye ku munsi wa 9 ku cyumweru nyuma y'uko abarepublikani n'abademokarate bananiwe kumvikana ku mafaranga agomba gukoreshwa mu bikorwa bya leta. Abakozi ba leta bagera ku 150 bagiye mu kiruhuko nta mushahara, bihagarika serivisi rusange zitandukanye. Abarepublikani kuri ubu bagenzura imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ariko bakabura amajwi 60% akenewe muri Sena kugira ngo bemeze amategeko agenga amafaranga agomba gukoreshwa na leta badashyigikiwe n'abademokarate. Nsoze mabwira ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko intambara ikomeje kubera muri Gaza yangije isura ya Israel mu mahanga. Rubio yavuze nyuma yo kugera ku bwumvikane n'amazi mu guhererekanya imfungwa, gahunda yashyigikiwe na Perezida Amerika Donald Trump. Mu kiganiro yagiranye na CBS ku cyumweru, Rubio yavuze ati nubwo umuntu yaba abyemera cyangwa atabyemera, twabonye ibihugu nk'Ubwongereza, Australia, Canada n'ibindi bigaragaza ko bashyigikiye cyangwa se byiteguye gushyigikira leta ya Palestine. Nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwacu harimo batangiye kunenga Israel. Yakomeje avuga ko Perezida Trump ashaka kwerekana ko niba wumva ibyo Israel ikora byari bikwiye cyangwa se bitari byo, ntushobora kwirengagiza ingaruka ibi bimaze kugira ku isura y'iki gihugu ku rwego rw'isi. Imibare itangazwa n'inzego z'ubuzima muri Gaza igaragaza ko bamaze kwiyicirwa kuva kwakira kwa 2023 barenze 67. Rubio yagaragaje icyizere ko ibitero bizahagarara nimara kumvikana neza ku bijyanye no guhererekanya imfungwa. Ati nimara kwemeranya ku buryo imfungwa zizatangwamo, birumvikana ko nta buryo bwo kurekura imfungwa hagati y'ibitero, bityo ibitero bigomba guhagarara. Hamas yemeye kurekura ingwate zose zasigaye mu buryo bwo kuhererekanya imfungwa za Palestine, ariko iracyanga gushyira intwaro hasi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kugeza ubu yanze gutangaza igihe cyangwa se uburyo ingabo za Israel zava burundu muri Gaza, bikomeza gutera impungenge ku bihugu by'inshuti za Israel n'abasaba ko intambara yarangira vuba. Naho mu gihe habura iminsi 5 ngo hatangazwe yuko igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe uri guhabwa amahirwe menshi yo kucyegukana hegetse abandi banyapolitiki babiri n'imiryango ine. Ibihembo byitiriwe Alfred Nobel bitangwa buri mwaka bigahabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa hirya no hino ku isi mu cyiciro cy'imibi cy'amahoro, ari nacyo gikunze kuvugwa cyane, icy'ubuvanganzo, icy'ubukungu, icy'ubuvuzi n'ibijyanye na siyansi. Abatsindiye ibyo bihembo buri mwaka batangazwa kuva tariki 6 kugera kuri 16 Ukwakira, ariko umuhango wo kwakira icyo gihembo uzabera i Oslo muri Norvege itariki 10 Ukuboza uyu mwaka. Itariki 10 Ukwakira niyo ihanzwe amaso cyane kuko ari izatangazwamo yuko igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cya 2025. Umuhatani iki gihembo harimo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Yulia Navalnaya wari umugore nyakwigendera Alexei Navalny utaruvugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Harimo kandi umuryango w'ubutabazi wo muri Sudani witwa Sudan's Emergency Response Rooms, ishami ryo ryita ku mpunzi muri Palestine, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ishami ry'umuryango w'ubumwe ryita ku mpunzi. Imbuga za internet zikora ubusesenguzi bw'amakuru ku buryo ibintu bishobora kugenda zagaragaje ko bahataniye icyo gihembo cy'amahoro urushanwa amahirwe yo kucyegukana. Urubuga olbg.com rugaragaza ko Perezida Trump ari buze imbere mu habwa amahirwe yo kwegukana ibyo bihembo angana na 40%, agakurikirwa na Sudan's Emergency Response Room ifite agera kuri 28.6%.
Ku mwanya wa gatatu haza Uriya Navarinaya ufite agera kuri 22%. Perezida Karere Volodymyr Zelensky aza ku mwanya wa 10%. Ni mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi n'ishami ry'umuryango w'umugeri yita ku mpunzi byo bifite amahirwe ari munsi ya 5% yo kwegukana igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel uyu mwaka. Uwegukanye igihembo cyitiriwe Nobel mu cyiciro icyo ari cyo cyose ahabwa $1.2 miliyoni y'amadolari.